I čao, dobrodošli u još jedan haul ili kako se već kaže. A prije toga moram vam pokazati što sam dobila od Sankte Domenike. I tada stigao mi je ventilator koji sam dobila, eto. Sankta Domenika mi je poklonila doduše ruku na srce, ja sam njima dala nekih par stotina eurića, a oni meni dali novi ventilator. Znate, onaj ventilator koji sam dugo vremena tražila. Eto, stigao je napokon. A za sve one koji se pitaju gdje sam ja to nestala, nestala sam jer sam morala isprobati novi trimer. Znate da sam vam rekla da imam komadić vrta, pa eto. Malo smo to morali isprobati kako to funkcionira trimer, pa niti koje sam naručila sa Temua. I sad napokon možemo krenuti na onu glavnu temu što sam rekla. Temu haul, hul. Kako se na kraju kaže? Hul ili haul? By the way, još uvijek, znači, snimam se i dalje, nemam pojma kako se to radi, bitno da se snimam. E sad, kako vama se sviđa, ne sviđa, eto, to je tako kako je, što da ja sad radim. Idemo sad vidjeti šta sam ja to ovoga puta naručila i što je stiglo. Ja sam dobila ono što sam naručila ili je stiglo nešto što nije baš dobro. Usput da vam kažem, od Temua sam dobila obavijest za onaj hialuronsku kiselinu, obavijest da nije za korištenje. Tako da, eto, zahvaljujem se ovom putu i Temu što su bili ljubazni i rekli da nije baš u redu da se koristi. Iz nekih razloga nešto unutra u tom serumu što ne pripada u njega. Tako da, eto, da vas obavijestim. I još jedne naušnice, znači nakit koji sam naručila također. Isto sadrža nešto što ne pripada u nakit, što može stvoriti alergije i još nešto. Tu ću vam staviti u prilogu, znači o kojim naušnicama se radi i o kojem serumu. Taj serum sam već spominjala, netko me bio pitao za njega. Znači, dobro razmislite kad naručujete nakit. Ja sam ga naručivala, hvala Bogu, puno. A s druge strane naručivala sam i ovih serumića koje kakih. Tako da definitivno dobro čitajte sastojke. Sastojci su bitni. Nisu svi loši, nađe se dobrih još uvijek, ali bitni su sastojci. Pa hajdemo sad napokon vidjeti šta sam ja to ovoga puta naručila. I svaki put naručim nešto bez veze, pa da vidimo što sam ovaj puta bez veze stvari kupila. To je Temu je stvarno da bankrotiraš. Ljudi moji, to svijet ne vidio. Znači, nađeš i ono što ne možeš naći niđe. Ali na Temu nađeš. Bitno je da sam ja našla milijardu što dobrih stvari, što glupih stvari, ali bitno je da su dobre stvari. Pa hajdemo krenuti od najvećeg paketa ovog puta. Ispričavam se na šuškanju. Samo da vam pokažem dizajn. Ovo je, ljudi moji, manje ni više tepih. Cijena 60 eura. Dugačak je 6 cm ili 6 metara. Širok je 90. Taman za moj hodnik. Malo da je duži. Našla sam kasnije malo duži tepih. Da razmislit ću hoću li samo ostaviti taj ili ću naručiti još jedan. Pa hajdemo dalje vidjeti šta sam ja to gluposti kupila da ne može više biti. Ovaj puta, ljudi moji, naručila sam, mislim da ne lažem, jedno 100 pari čarapa. Zašto? Zato što imam glupu perilicu koja žvače čarape, ja ne znam šta ona radi, ali ona pojede sve čarape žive koje god može naći.
Znači, to su koje kakve likovi, evo, Mickey Mouse, pa onda ove čarape se ne čine loše, ja sam ih već malo morala škicniti, evo i u bojama, različitih boja, pa Vini Puh, plave, bijele, evo, sa koje kakvim likovima. Znači, lakše mi je kupiti, ljudi moji, ovoliko puno čarapa, a još ove vrste, što dječjih, što ženskih, što muških, ni ne znam di su sve, uglavnom, znači, sa crtama, bez crta, Mickey Mouse, vakinaki, Paško Patak, eto vidite, točkice, srče, kao, pišite mi komentarima koje su vam najljepše. 100 pari čarapa sigurno, ako ne i više. Evo još jedan paket muških, nisam ih gledala. Pa evo da vidite kakve su muške. Evo. Po svim mogućim bojama popadaše to sve sad lijepo papa i perilice. Jeftinije mi je kupiti toliko čarapa nego kupiti perilicu. Evo još jedna vrsta, još... Eto. Šta reći na ovo? Koliko moraš biti lud da kupiš toliko pari čarapa. Ali eto, ja sam ih kupila, nek sam ih kupila. Ove čak imaju tekstualnu poruku, nešto, keep dance, vante, tamte, pojma nemam. Da, sad kad smo završili sa čarapama, valjda smo završili sa čarapama, idemo i dalje, što sam ja to od gluposti kupila. Najviše se veselim ovome. Ovo će domaćica moje žene, kraljice majke, znati o čemu se radi, rukavice, uzorak mi je predivan. Ok, sa čim je rukavica, našla sam i one za roštilj. Ovo je koštalo nekih euro, ali mi je bio lijep uzorak, uvijek dobro dođe. Tako da, nice, sviđa mi se. Zatim, ovo sam gledala godinama na Top Shopu, Rondo Shopu, kako god se zvali ti shopovi. Naručila sam ovaj valjak u kojem samo nasipaš boju i to bože ne kapa. Evo ljudi moji, čisto me zanima da li je to tako. Ja sam ga platila nekih 6 eura, znači bez ovog držača, ali to ćemo riješiti. Ajmo dalje. Još čarapa. Juhu! Još čarapa. Je. Papa i perelice do sutra, lakše mi je bilo toliko kupiti nego novu perelicu. Sada. Ovo je zavjesa za zamračivanje. Sad, ja sam kupila u 2-3 boje, par komada na svaki prozor, evo, lava, krem. Zašto? Zato što jednostavno s ove strane ima ovu foliju što je odbija i zadržava toplinu i hladnoću. Znači, to je materijal kao što vidite, malo šuška naravno, nije čudo. Hajdemo sad dalje. Kupila sam još jednu zavjesu. Uzorak mi se sviđa, obično. Zvijezdice. Tu mi svašta palo na pamet šta mogu s time. Hoće li biti na prozoru ili neće, mislim da sam pogriješila veličinu. Evo ga, još jedna, kao što sam i rekla, znači par komada. Zatim, naručila sam sportskih ovih topića. Tako to izgleda. U par boja. Tako da, to manje više vam je bitno. Zatim još donje grublja u različitim bojama. Pamučne su. Pa ne bude ljena još malo pamučna grublja. Ove su rebraste neke isto u bojama. Tada. Pa šta je ovo tu? Isto. Još jedna. Od viška glava ne boli. Mislim da samo od manjka boli. Pa vidite sad ove lijepe uzorke, koje kakve, pandice. Ove su mi stvarno jako slatke. Srčeki, ananasi, stvarno svakakvih ima uzoraka. Zatim, evo ovo ćemo tu sam prebaciti, to su još topići, još čarapa. Ja kažem ja vama, nisam bila normalna, ali bitno da sam na njih sve naručila. Dance, keep dance, amos. Neka toliko čarapa.
ja uživat ću sigurno. E sad, ovdje sam naručila par komada set jedan bijelih majici. Bila sam dovoljno luda da jednu probam. Malo je ispeglana, ali na veze, nisu još oprane, tako da materijal je pamuk. Malo elastana ima, ali su super. Muške su i nema veze što su muške. E zatim, ovo je ponovna kupanja, samo što su za ove normalne krevete. Ovoga puta u dvije boje. Jedna plava. I jedna ružovasta. To su one plahte koje u sebi sadrže ono da ne propuštaju na drugu stranu. Znači, ako se netko popiški, pokati, povraća, ne znam, mi žene imamo isto problem, ne, one dane u mjesecu, znači nema šanse da prođe provjereno. Provjereno. Bijelu sam veliko kupila, ono 160, 190, tak nešto. Idemo sad vidjeti zvijezda ovoga. Ovo su još pići. Znači, ovoga puta sam stvarno naručila puno toga. Zatim još jedna lopatica. Kaže, za palačinke silikonska je, ima dobrih stvari, ali ima i loših ovih za kuhinju. Ali naravno, naručivat ću i dalje do danjega. Jer hrpa stvari tu košta duplo više. E sad, ovo je onaj nož za skidanje silikona. Svi dobro znate kod Kade da imamo problem sa onim silikonom. Moramo svake godine dana silikonirati. Što zbog pljesna, što požuti. I hajdemo sad dalje. Naručila sam, ovo pripada uz ovu kutiju. A u ovoj kutiji se nalaze četke. Četke za paučenje, prašenje, čišćenje. 20 eura, opas, upadaše mi svi dijelovi. Znači, ovo može stajati na zidu ovako lijepo složeno, mislim ljepše, da se razumijemo. To tu stoji. Uglavnom, to stoji na zidu, te sve četkice i možete, ovo je držač još, znači na to se može to staviti. Ovo me je koštalo nekih 20 eura. Simpatično mi je što ide na zid, što se može ovako sve lijepo spojiti. Ne moraš tražiti metlica, ti treba, posebice kad treba doći goste kao što smo svi navikli. Dražne daj odmah čisti, nikad niko nije bio prljavi i ostalo. Dobro stara pravila Balkana. E sad, naručila sam još ovu jednu posudu za vodu. Dušu dalo, osmislio, lijepo preko ljeta, hladna voda, dušu dala. Zatim, ovdje je jedna mala solarna fontana. Ako se sjećate iz prošlog videa, pričala sam o jednom projektu. Evo ga, došao je preostali dio tog projekta. Sad moramo dalje napraviti projekt, pa da vam napravim kako sam ja to sve napravila skupa, ako sam napravila. Kad sam napravila, nemam pojma. Inače, kad nestanem, uglavnom radim. A što sam sad nema davno radila, evo, pogledajte. Tako da, ovo mi je što snimam hobi, a inače imam glavni posao, a preko tog posla još 100 drugih stvari. Tako da, ova fontana doći će jedan put na red. Bitno sam je kupila. Gledaj sad. Pa kako je Bog pomogao, vidjet ćemo. I ovoga puta moj šećer na kraju. Ne znam kakvi ste vi. Naručila sam pojelicu i hranilicu za ptičice. One gladne ptičice preko zime, lijepo ovaj lanac se spoji. Nasipate im vode, hrane. I to bi trebalo izgledati, evo, otprilike ovako. I onaj drugi. E sad, vi mi pišite u komentarima kakvi ste vi s tim. Meni je izuzetno lijepo, koštalo mi nekih 4-5 eura. Ruku na srce dođe mi ovo kutacne da ostaje, nije plastika, ali su jako lijepe. Tako da, eto, pišite mi u komentarima. Ovo mi je sad bilo izuzetno drago što sam napokon riješila.
probala sam neke praviti hranilice, međutim to ne funkcionira. To je to. Osim ovih 100 šarapa nema ništa pametno. A i koje obično. Samo gluposti naručim, gluposti pričam, još ne znam kako se snima. Nemam pojma ništa, ali eto, u svakom slučaju hvala vam puno na suportu, hvala vam na gledanju, slušanju, vidimo se opet, dragi moji, volim vas puno, ostanite mi sretni, veseli, zdravi, nasmijani, volim vas vaša Seka iz Osijeka i do slušanja, čujemo se, vidimo se. Da, ima jedna novost. Konzistencija videa je ovisna o mom poslu, o mom privatnom životu i drugim stavkama koje radim, tako da nemojte zamjeriti, nekad nestanem zato što jednostavno nemam vremena. Jednom možda ispričam šta točno ja radim, s čim se bavim u pravilu u životu. Možda ćete shvatiti, možda nećete shvatiti nikada, po čemu biste mogli shvatiti, nema veze ovo snimanje sa mojim originalnim poslom, tako da, eto, jednom možda. Ako vas zanima, pišite mi u komentaru, pa možda nešto i otkrijem. Inače, to je to za sada. Vidimo se, čujemo se i volim vas puno. Vaša Seka iz Osijeka. Ćao, pusa, bok. Ćao.